part 4 na hung hitanin Bible hi pathin hai khum a hi dan ani be khom kin hote pathina kon a hi Bible hi pathina kon mong a hi koi tabang hi che Bible hi ta san the ai poi ki ngap na ta the ai poi iti kha ole hi chi ne sei hil ding a hi ji chun hi chi thu hi hoi ta nangai tin pathin hai khum a hi dan pathin lekha bu a hi mong dan hi avelen kahin tim nom kinen ji chun ani ngai hakin hoite second Timothy bung thum chang som lagup che na le hi chi pathin lekha bu hi ama thu zo si hi ama ta pathinin a hai khum a hi dan ani ta langin a hi Peter thotni na bung khat chang som ni la khat che na le hi ji ki mo ji mai mai hilovin hung ki mo su to ai ho lung su to ang ki mo ji do ai pon hi chi mi ho hin hi chi an ji ho mi hon pathina ko na thagau thing het sa wanga amu dol ahin jiu ai zoi ti akimun ai ga het theding chan Bible hi pathinen ai khum a hi akitin ale khazem hole athumal zo si ai khum hilovin pathinen athu chu ai khum a hin hi si athu chu thim gaw te a het sa in thim gaw ho chu pathin hagawin a chen pin a piwin pathin thim gaw ho chun pathin thu chu ama ho pau chi in a hin sun do tawin a hi pathin in Bible thumal lekha ziam zo si a hai khum hi zong le athun adoi le atup akibang in a hi Bible anasun ho chu pau chom le mi chom kam pau mandan chom hi zong lew atup mu le adoi chu thakhat a hi Bible hi pathina kon mong hi ti akichi na ho ani biaw hi ti I Bible hi ivet na le hi chi Bible ei piwa pathin khat a hin ama akona hum do a hi na akichi ma na chu a hi le Bible hi kum sang le zagup sunglu na mi chom mi som li vel hin a hin hindan chom le ki banglo ta a ai ti akimuto khalo chale ki ho khalo a hi wang un athu ji ho akito in akizomin akito lo khat le akizo mat thelo kiti mong a pon a hi hisu ingai to le thu hin pe achu pathin khat bo a hi ama kona hung a hi ti hi akichin le jeng na hi Bible a hi na le a dan hi anevekin hote John bung som chang som thum nga che vet na le pathin thu hi hai san thei a hi lo dan akimun a hi Peter thotni na bung khat chang som ni la khan a hin pathin hagau thinga kun hung ki pan a hi dan hi akimukin na he Timothy thotni na bung thum chang som la nga i vet na le chole Matthew bung segi chang som ni la li ho i vet na le hu hing na lampi mu the na khoma chi na ei pi theyo chu hi Bible a hi dan hi akimun a he John bungup chang som gup le thum hi vet na le na hing wa thu ka sei hi thagau a hin na zong a hi atiki na he pathin thu he John bung som na segi chang som na segi vet kinai le na thu chu thuta a hi atiki na he thuta mong a hi atin pathin thu le pathin le khabu Bible he rom bung som na nga chang li sivet kinale ei ho ki hil na ding a kisun a hi ti dan akimu kin ne che Bible he mi him te ki hil na ding jong a hi kin he sam zale som na ko chang zale nga chi vet kinale ikeng wa ding in thawme in apang in lampia ding in wa in apang e ti chungchang akimu kin ne he John bung som na ni chang som li legit ahin thutan na masanga thim it ei chan theyo le thimo ei chan theyo chu a hi atikin ne Ephesus bungup chang som na sigi vet kinale satan do the na dinga thagau chemjam a hi atikin ne Matthew bungli chang khat vet kinale Jesun satan zonan aneyin a hi atikin ne Revelation thu phun bung som ni le ni chang som le ge na pat som le ko chan chi vet kina chong le Deuteronomy bung li chang ni chi vet na le pathin thu chu
หับเบเลละมังเทอหิโปยตีจุงจางให้อกิมุกิเนไอจะปะทินอให้คุมอหิจินหับเบอโลเลละมังเลเลอาดีเดียกิจิตนะเทอหิโลดานีไบเบิลเลนไอเซปิกิดวินเฮบริวบุงลีจางสอมเลนิเซเวตกินาเลหิมตัวเจมจามสางาหิมโซอหิดานอัตลังกินนะอิสยาบุงสอมลีจางกิดเลเมทิวบุงสอมนีเลลีจางสอมทุมลังอาจูอิเวตกินาเลเลวานมังจงเลกะทูวางมังโลดิงอหิอติกิเนเมทิวบุงสิกีจางสอมนีเลลีเซเวตนาเลทรงปีจุงาอินซามีหิมตะบังอาเอซิมเทโยอหิดานอัตลังกินนะ